murakoze cyane. Ciao ciao, peace peace peace. Yeah man, it's your boy Kigali Dance. Yeah. Akunze ba Generation TV mumeze mute? Igitondo cyabaye cyiza. Nubundi tuje muri ya gahunda ya ubyumvute. Nabwiye ko ni kuwa mbere kundi wa mbere buri gihe tubageza update. Okay, tutagiye muri byinshi, nanjye naramutse nabaye umwana mwiza. Uyu munsi nabaye umwana mwiza. Nubwo kanya gato rwose habaye akantu k'impanuka gake, ariko ntago ari akantu gakomeye cyane. Yeah, it's your boy Kigali Dance. Iyi ni Generation TV. Tugiye gutangira tugiye kuganira muri gahunda y'ubyumvute. Rero ejo nababwiye yuko tugiye kuganira byimazeyo ku basifuzi. Tugiye kuganira ku kibazo cy'imisifurire yo mu Rwanda. Ikibazo cy'imisifurire yo mu Rwanda ngiye nyibona nkaho ni ikintu abayobozi bashinzwe football yo mu Rwanda barimo barakigenza gakeya. Barimo barakigenda bigurunege, kandi ni kenshi iki kibazo cyagiye kigaragazwa n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange. Ukuntu mbyumva, igihe hano baherutse hari umusifuzi wasifuye nabi match, ageza naho akubita umugeri. Ibaze kugeza naho urwego rubiriho, kugeza naho ukubita umuntu, ukubita umukinnyi ingumi umugeri wo mu bugabo, kugira ngo kugezaho ukubita umugeri umukinnyi wo mu bugabo. Urumva rero iki kibazo muri gahunda y'ubyumvute tugiye kugaruka cyane ku basifuzi. Hari abasifuzi babiri wenda tutanga n'urugero: Abuduru, Uwikunda Samuel. Byagaragaye ko muri derby ntago bashaka kwiteranya. Abuduru kuri match ya Rayon Sport yahaye ikarita Rishari, atabanje no kuvuga ati byibura banza wisubireho, amuhe last warning. Aba basifuzi bo mu Rwanda ibintu bari gukora ni ikintu kikwereka neza ko imisifurire igomba rwose nayo gufata umweyo, bakabanza bakayikubita akanyafu. Komisiyo y'arbitrage mubanze mugende mwicaza abasifuzi, mubicaze. Niyo bantu bahagarariye Imana mu kibuga, niyo bantu bahagarariye ibintu byose mu kibuga. Rero komisiyo y'arbitrage niba n'umusifuzi aza agakubita umugeri umukinnyi, ujye umenya yuko uri muragana habi. Komisiyo y'arbitrage ni mwebwe ndimo ndareba mufite ikibazo. Niba mudahana abakozi banyu, niba mudahana abamembers banyu, ni ikintu gikomeye. Iyo ubona umusifuzi bigezaho akubita umugeri, iyo bigezaho umusifuzi avuga ngo siniteranya n'iyi kipe, iyo ugezaho umusifuzi agira gutya agatanga ikarita y'umutiko, abizi neza ko ikarita y'umutiko yibutereza danger. Twarabibonye ejo bundi ayiha Rishari, abizi neza ko ari ikarita ya gatatu, atari buze gukina igikombe cya Peace Cup, atari buze gukina Peace Cup mu kanya. Ni ukuvuga yuko ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane. Ejo bundi APR niramutse igaritse Reyo, bazatangira bavuga ni nubundi badukajije kuva kera. Rishari nawe ari urimo kubera ikibazo cyuko wamuhaye ikarita, ubizi neza yuko afite amakarita 3. Asarira ni ikosa, ririya ni ikosa wamuhaniye. Iri kosa wahaniye Rishari, iri ni ikosa koko muri ubyumvute. Ndashaka ngo tuganire. Ejo bundi Reyo
niga ariko na APR ni Peace Cup aho kubyegeka niba zabahabonye ni gute ubaha impamvu yaho kubyegeka niba bikwegekaho yego pe ntabwo tuvuga ko Richard avuyemo ikipe wenda yakora neza cyangwa utakora neza urabibona ko Richard niwe mukinyi main bitter niwe mukinyi ufite icyo agendera ufite ikintu akwiye kubageraho none ni wowe uri gufata ya mbere kugira ngo umuvanemo kirase mana ni ibintu bibabaje ni mwebwe murimo muratanga impamvu zo kugira ngo ibintu byose murimo muratanga impamvu reka mbivuge mu magambo make murimo muratanga impamvu komisiyo y'arbitrage murimo muratanga impamvu zikomeye cyane zituma ikipe igiraho ibi byegeka APR niramuka igaritse dore mbivuze mbere banyarwandakazi ba Generation TV ndidekaraye mbivuze kare abareyo nibaramuka babyegetse ku musifuzi nibazabura ahantu babyegeka abanyarwandakazi bakurikiye Generation TV mbere yuko Peace Cup iba Reyo na APR ngo bihure nta kintu cyo kwireguza abasifuzi muzaba mufite ibintu mukoze mbere yuko izi match iyi derby biba mbere yuko biba ibintu muraba mubitangaje hakiri kare nuko nguko ibintu bimeze gahunda y'ukuntu imeze ni ingiyi reka mbanze mere hejuru ingere hasi mbanze ndeba amakosa mwagiye mukora mbanze ndeba amakosa byibura amakosa agera kuri 3 abasifuze mbere yuko izi match mbere yuko APR na Reyo bihura mubanze mumenye aya makosa yabayeho y'abasifuzi aya makosa yabayeho naya mbere yuko izi match ziba Reyo nubundi match yarangiye ivuga yuko bayibye nubundi nakaseje wundi yaje avuga yuko ikibazo cya arbitrage mbere yuko APR na Reyo biza guhura nubundi Kasa nawe yavuze yuko imisifurire hariho ikibazo na Reyo nayo ivuze ko ikibazo cy'imisifurire kimeze ari ikibazo reka tujye kwa Etincelle na APR Etincelle Bekani amagambo yavuze murayazi amagambo yabanje kuvuga mbere nejo bundi harayongeye kuvuga arbitrage komisiyo ya arbitrage mukeneye kuminjirwamo agafu mukabanza mukitonda neza imisifurire ikabanza ikagera ku kigero cyiza cyane nuko rero bimeze ndakeka ikibazo cya arbitrage tukivuye imizi tukiganiriye mbere yuko iyi derby iba mushaka umusifuzi mukuru umusifuzi ukomeye utajya ku gitutu ya bakunzi ba Generation TV rero update ihari kubijyanye n'imisifurire Richard biracyumvikanwa Richard hagati ya 80% na 60% birakekwa ko atazagaragara kuri match ya Peace Cup bazahuramo na APR ya aha hari ikindi kintu rero tugiye kuvuga Al Hilal yaraye itwa mbere yuko itsinda Gasogi urene ikibazo cya arbitrage na Gasogi na Al Hilal nabwo habaye ikibazo cy'imisifurire kuri match ya Al Hilal na Gasogi habaye nabwo habaye ikibazo cy'imisifurire ni nyuma yuko Al Hilal itwaye igikombe cya BK Promo League ntabwo ari Rwanda Premier League ni BK Promo League BK Pro League ntabwo ari promo ni ukuvuga ngo Al Hilal yaraye itwaye igikombe cya BK Promo League ni ukuvuga ngo
nabwo ikibazo cy'imisifurire cyiganjije. Imisifurire mibi idahwitse ntago tuyishaka muri iyi shampiyona yacu. Urumva rero nabwo ndimo ndakomeza babwira ko nabwo imisifurire itabaye feya. Kenesi umubaga yikubita yigira gutya yenda urumva ko Kenesi nawe yabonye aravuga ati ntago ari ikintu kizima, nuko ngo imisifurire bagomba kwisubiraho. Bakunzi ba Generation TV rero mbibutse ko mugomba gukanda subscribe ukanayisharinga unatanga igitekerezo ni muri gahunda ya ubyumvute ubibona ute. Ubyumvute ubibona ute. APR arakandi kantu tugiye kuganira. APR nago iri kuvuga rumwe kuri iki gikombe, muri iki gikombe nago iri kuvuga rumwe muri iki gikombe, nago irimo iravuga rumwe n'iki gikombe bahaye Al Hilal. Nago irimo irabyishimira, nago ibyishimiye kubera yuko APR ariko nubwo bakabaye bavuga ngo nago babyishimiye. Ase urinda uvuga ngo nago wishimiye iki gikombe bahaye Al Hilal, karibyo Axel yavugaga. Hari akantu Axel muze kujya ku rubuga rw'imikino, hari akantu Axel yasize avuze ngo ase bwo murabimerita. Nago byishimiye se wowe urabimerita. Nago wishimiye igikombe bahaye Al Hilal, wowe urabimerita. Ako kantu gashyireho akadomo, kubera yuko banzu reba iyo kipe bahaye igikombe igutsinze imikino ingahe. Ase gutsinda ikomveka ni ukuvuga ngo baracyarimo barabinegosiya, ariko mubyumve ko APR ntago yishimiye uburyo imitangire y'igikombe yagenze. Bakunzi ba Generation TV rero babwire muri update tugiye kuvuga tunasoza no kubijyanye na siporo, tunabisoza kuri sport ubyumvute sport. Tugiye turavuga ko nababwiye yuko APR muri Peace Cup izahura na Rayon Sport. Babwira yuko imisifurire ikwiye kuba feya. Ikindi babwira yuko ikarita y'umutuku yahawe Richard nayo itavugwaho rumwe n'abafana. Ni ukuvuga yuko ibintu bikwiye kugenda neza muri BK Promo League, bikwiye gutunganwa neza. Umupira w'amaguru tukabona ko nawo uzagera ku kigero hejuru cy'ibyo datwe dushaka kugeraho. Bakunze ba Generation TV rero ubu ikiganiro cyacu cya ubyumvute sport nabanyisoreje ngaha. Reka twongere dusubire gatoya man. Bakunze ba ubyumvute ubu tuje muri ubyumvute ku myidagaduro. Ntabwo ndi buvuge byinshi, ahubwo hari ikintu cyako tuvuganaho. Uku gukozanyaho hagati y'umugore wa Skaito n'inshuti ze, ubu ndavuga n'abapampe be, wa mungani wa Rock Kimomo, bikomeje kuvugisha benshi. Ndimo ndabona umugore wa Skaito avuga ngo izi nshuti ngo hagati ya Jackie abantu barimo bariganza muri izi nkuru ni Jackie ni Jackie ka Jackie na
ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bitoroshye. Buriya ndimo ndashaka urwego ndibuze kubishyiramo, ndimo ndashaka ase ibi bintu ndabivuga gute, ndabivuga nitaruye kuko rega ndimo ndabwira abanyarwanda, ndimo ndagira ngo abanyarwanda abanyarwanda mubanze mwebwe mwumve uko ibintu bimeze hagati ya Kamaro n'umugore wa Skayito hamwe na Jackie. Harimo amakimbirane ateye ubwoba. Aya makimbirane ndahamya nashidikanya ko RIB nitaza ngo ibihagarike ntago ribuze kuza gukunda. Wowe Kamaro nawe Jackie, byibura mubanze mwubahe n'uyu mumama, mubanze mwubahe Mama Doughboy, mubanze munubahe ko ari Mama Doughboy afite n'umugabo. Nyuma y'ibyago byose bibaye mubanze mubyubahe. Ase urajya mu rugo rwa Mama Doughboy wowe Skayito, wowe Jackie, kari byo nahoze mbabwira muri ubyumvute ya mbere. Urajya mu rugo rw'uyu mugabo ushakamo iki? Mubanze mwumvikane, mubanze mushyire ibintu ku murongo, mureke ibintu by'intonganya. Mumenya ko ibyo muvuga byose n'abana banyu bazabyumva. Uburyo mutukanya ngo uburaya ngo ni indaya, ngo ni indaya, ngo urumva ibyo bintu mwaretse kubivuga. Ibyo bintu umenya yuko abana banyu batoya baraho ngaho ba Doughboy nabo bose bazabyumva. Ahantu murimo murabigaragariza, murimo murabishyira kuri social media, ntago ari amagambo. Ejo bundi umwana wawe naba arimo ariga muri primaire cyangwa secondaire tuzabimwumvisha. Kamaro, Mama Doughboy na Jackie, ayo magambo mabi mufite nayo dukeneye. Ngo ngiyo ndaya, ngo nayikubitiye muri toilette, ngo nayikubitiye. Ibyo bintu mubireke, icyo tukivuyeho. Hagati aho nababwiye ko nzajya mbabwira indirimbo cyashya irimo iragenda igiye gusoka. Hagati aho Chrissy nago ndamenya izina ry'umukobwa neza nabishakishije, naho ndimo ndabimenya neza. Bateguje indirimbo, umukobwa namubonye ni mwiza, ariko mbabwire yuko bateguje indirimbo igiye gusoka rwose mu minsi itari mikeya. Okay, yaman, it's your best dance. Ikiganiro cya ubyumvute kuri Generation TV kirangiriye ahangaha. Murakoze cyane. Ciao, peace. Yaman, it's your boy Kigali Dance. Yeah.